Muzeju sodobne umetnosti Metelkova smo letošnje poletje posvetili pregledni razstavi Vadima Fiškina, ki sodi v cikl tovrstnih razstav namenjenih pregledom ustvarjanja umetnikov srednje generacije. Vadim Fiškin živi v Sloveniji že več kot 20 let in v tem času je izoblikoval svoj avtorski izraz, v katerem še vedno prepoznavamo prvine njegove arhitekturne izobrazbe in prvotnega poklica. Fiškin je iz tega sveta pravzaprav v svet umetnosti vstopil čez gledališče, čez odrsko scenografijo, tovrstna sodelovanja, in ta prijem je še vedno zelo prisoten tudi v njegovih galerijskih in muzejskih delih. Za razstavo smo izbrali 7 večjih prostorskih postavitev, inštalacij. Posebna razstavna dvorana je posvečena zgodnjim risbam, tako da bi lahko rekli, da dejansko, mislim, da od 93. do danes je časovni razpon del. Zanimivo je, da nekatera dela, ki so bila v mediju risbe v zgodnjem obdobju nakazana kot potencial, so šele kasneje prišla do resnične realizacije. Recimo zračni balon v Postojnski jami in podobna dela, za katere se takrat, ko so nastale risbe, ni vedelo, da bo jo nekoč realizirana tudi v resničnosti. Skratka, poleg večjih postavitev se pa pravzaprav na razstavi sprehodimo skozi vrsto manjših del, ki pa so izbrana na način, da pravzaprav ponazarjajo podoben princip funkcioniranja. Bodi si neko to sizifovsko, absurdno pretakanje energij in prizadevanj, bodi si spraševanje nekaterih naravnih ali fizikalnih zakonitosti. Vedno gradi nekakšne situacije, nekakšne Potemkinove vasi, nekakšne začasne, iluzorne, krhke, vendar prepričljive zgradbe. Razstava Čarovnija, kjer čarovnije ni, pravzaprav se začenja in končuje z delom na gumb, s delom, ki obiskovalcu kot posamezniku se posveti in mu omogoči nekakšno začasno doživetje, nekakšnih par minut čarovnije, iluzije, vendar je popolnoma jasno, oziroma ob sprehodu po celotni razstavi postane jasno, da pravzaprav lepota in resnična čarovnija ni v prevari, v iluziji, ampak pravzaprav v dekonstrukciji funkcioniranja te prevare, te izkušnje. Pravzaprav šele največje veselje, najlepša izkušnja za obiskovalce je, da odkrije, iz česar so sestavljene inštalacije, kako natančno funkcionirajo in pravzaprav kako lahko banalni objekti, banalni pojavi, dogodki in izkušnje vsakdanjega življenja lahko postanejo neka zamaknjena, neka pravzaprav ezoterična izkušnja.
main point of the title was in English, No Magic. No Magic have a several level of perception, I would say. So from very negative, like restriction, when you see something no, it immediately means something prohibited. At the same time, we all know this idiom when people try to prove that something for real, so which have a very positive connotation. So it was very hard to translate all those layers in Slovene, so that's why it's no direct translation, but čarovnija is attempt to keep the main meaning of the title with positive and negative, with agree and disagree with the same thing. Lahko bi rekli, da se Fiškin loteva naivno z očmi otroka vseh izumov, vseh znanstvenih dognanj našega časa. Zanima ga meteorologija, vremenski naravni pojavi, vesolje in celoten kozmični aspekt znanstvenih raziskav, fizika, metafizika, seveda arhitektura in podobno. Skratka, vse ključne znanstvene pojave in dognanja prevaja v jezik in material vsakdanjega življenja, banalnih objektov. Pri tem je vedno nekakšna zvijača, nekakšna napaka, nekakšen trik, ki pravzaprav šele s tem, ko zadeva ne funkcionira, pokaže na njeno pravo funkcioniranje. Vedno je ta nek umestni člen, agent, ki pravzaprav skozi razpoko pokaže resnično situacijo. To so banalne na videz igre sizifovskih izumov, projektov, ki se nam včasih zdijo samoumevni, drugič nas pa presenečajo s tem svojo genialnostjo v svoji preprostosti. Invention is one of the human obsession which is very interesting for me, and it's drive my obsession as well. And as you see in my work, I'm using very different type of discovery, from something very basic, which you can find in school books, for kind of side effect of high technology development. And of course, I'm not inventing things by myself, but I'm still trying to follow those discoveries, because the main obsession, it's not about particular invention, but about human attempt to understand and reconstruct something. That's a driving engine of my interest. I still believe that my main interest is still art, not a technological function, but still function, but function of art, which taking much wider area than, let's say, different between a already known thing and a still unknown thing. There is no magic, just an electronic relay, projection, some light effects, and so balloons. Fiškin se loteva velikih avangardnih sanj sodobnih umetnikov od 50-ih, 60-ih let naprej. Umetniki so posegali po vesolju, prizemljevali nebesna znamenja, oblikovali nekakšna vzporedna vesolja, naseljevali kozmičen prostor. Fiškin to počne zelo deklarativno. Zvezdo
poimenuje, dobi uradni certifikat, vendar jo poimenuje z samim vprašanjem, ali sem zvezda, ali lahko izpeljemo. In s tem pravzaprav že vključi ta temeljni dvom vsega, kar počnemo in kar nas obkroža. Oblikuje, zbere slovar imaginarnih prostorov in s tem se približe pravzaprav tistemu, kar nam teoretska psihoanaliza opredeli, da pravzaprav včasih že s tem, da določeno zadevo poimenujemo, realiziramo željo. Ne rabi se nujno zgoditi, ne rabimo resničnega potrdila zanjo, zadošča izrekanje, poimenovanje. Vendar Fiškin gre tukaj seveda en korak dlje in nam pravzaprav razblini to iluzijo s tem, da pravzaprav pokaže, da ni čarovnije za tem, kar nam kaže. Veliko tako imenovane novomedijske umetnosti je interaktivne. Z razvojem tehnologije se odpirajo možnosti, da se obiskovalca pravzaprav potegne v delo in da pravzaprav ga na en način svojo akcijo, svojo prisotnostjo šele obiskovalec sam dokonča. V primeru Fiškinovih postavitev je ta situacija prignana do absurda, vendar hkrati nekako minimalizirana. Skratka, vse, kar obiskovalec mora narediti, je to, da pritisne na gumb ali pa da se usede in občuduje minevanje časa, ki se je nenadoma zelo zgostil okrog njega. Skratka, brez bistvenega angažmaja je pravzaprav deležen izjemno intenzivne izkušnje za obiskovalca, s tem, da je ves čas naslovljen kot posameznik. To je razlika, skratka, ni del neke anonimne množice, ampak pravzaprav poimensko se mu umetnik posveča. In some of my work, spectators play a very active role, but it's always a tricky moment because I wouldn't consider them spectator in the moment when they're active. They became part of work. Like in Snow Show, the person who is pressing a button transforms from the spectator to the active or driving engine of my work. Without the spectator, work wouldn't be in function. So the embodiment of work completed only with the presence of others, only with the presence of the spectators. Obiskovalcu je poleg neposredne izkušnje umetnosti ponujen vpogled v njeno zgradbo, v njeno funkcioniranje. Na ta način, da pravzaprav umetniško delo tretira kot nekakšno igračo, nekakšen objekt, pa Fiškin protislovno zagovarja avtonomijo umetnosti. S tem, ko problematizira njeno naslavljanje posameznika, obiskovalca kot individua, prav tako krepi to pravzaprav tradicionalno idejo umetnostne izkušnje, tokrat na en popolnoma nov, sodoben, svež način. Okay, if to talk about the flight on the air balloon in Postojna cave, of course we can see this as a humorous or ironical, but a humor-ironic base of kind of impossibility of absurd action, which is not considered as absurd for art. It's considered absurd to the flight, because we know that the height of the cave is 40 meters, so you can't go higher.
But in our mental perception, it doesn't matter. It's even more important that we can see physical limitation, but we still trying to go beyond it. So, and the work was done in production and in cooperation with Mladinsko Gledaliще Ljubljana. It's a stage design for the performance interpretation of Dream after Sigmund Freud. So it's a lot of things which was driving to this solution from the point that Sigmund Freud liked the cave very much, for kind of banal symbolical level of appearance of balloon in the cave, towards for what is most intriguing me, those impossible, absurd situations which is still keep us trying to do something which is obviously impossible. So at the same time I have to tell that in my drawing, which I still keep doing, and it's only drawing what I'm doing from 80s, it was a series of cave, where it was a cave with a balloon. So it was 15 years before it's realized the work. So for me it was very nice possibility to find embodiment of my sketches. The drawings, it's only, let's say, classical technique which I keep doing from 80s up to now. So they're in an almost unlimited number. Of course, I have a certain number of pages, but I still wanted to continue with them. And title is going together with the work, because it's, from one side, it's related to the cliché question about art, which I try to analyze in all of my work, because cliché is always something which stay forever and have reason to be appear. So in this landscape painting, this attempt and question if art imitates the nature coming from old time. So in my drawing, I try to analyze the nature in very basic level of technical drawing. So I used to study architecture. So, and already in the time of learning technical drawing, I was impressed how the simple things on the verbal point, for example, if you tell brick, what could be more simple than a brick? But if you draw the brick in technical language, so you can see what kind of material, what kind of size, so it's get much more impressive and more convincing. So with those drawings, I try to use a technical language to understand the unlimited variety of beauty of the world around us, because actually it's based on very simple combinatory of a limited number of elements. But as we know in a digital world, the several digits could place us in unlimited position of combination of digits. So there's just a several elements like road, hill, stone, things which are cloud, sky, mountain, things which are simply surrounding us. But in the combination of recycling them in a new combinatory propose us an endless beauty of the world.